Shalom, Baruch haba. Anime community je skupina umišljenika, hoću reći unikatnih individua. I kao takav raspolaže umetnicima, muzičarima, idiotima nalik meni, ali također i glumcima, to jest davačima glasova ili ti seijuima, kako ih Nipponđini nazivaju. Ti glumci uglavnom sinhronizuju fan stripove ili se bave roleplay ASMR-om. ASMR je prostački rečeno seksualizovano šaptanje i postoji kao način da žene profitiraju na napaljenim tinejdžerima i sojašima. Mada svaki Ying ima i svoj Yang, što znači da za svaki seksualni i ženski ASMR kanal ima i muški, a muški su diskutabilno i veći krugodrk nego ženski kanali. Iako ima mali milion apsurdnih ASMR kanala namenjenih vibovima, ja sam konzervativno izdvojio po meni 2 vrijedna Nobelove nagrade za kinematografiju. Ide gas! Prvi kanal namenjen ženama, koliko nešto može biti namenjeno ženama u 2021. je Yandere Dečko. Ovaj del je ovdje pravi uglavnom seksualne ASMR klipove gdje omalovažava žene i ispušta neartikulisane zvukove nalik nosorogu na samrti. Na ovom kanalu možemo naći klasike poput Eating you out and watching you squirm ili Daddy teaches BDSM training. Ali poslovica kaže da korica ne čini knjigu. Stoga ćemo prvo odgledati neki klip pre nego što donesemo finalni zaključak. How it feels to chew 5 gum. Tripping, bro! You tripping! Stimulate your senses. Disciplina koju ovu čovjek ima da zaustavi sopstveni smeh tokom pravljenja ovoga je za pohvalu. Pretpostavljam da također živi sam, jer ne bih rekao da želi da mu neko upadne u sobu tokom snimanja. Are you winning, son? Sve u svemu mene ovo ne radi, a da sam žena, verovatno meni tada ne bi radilo. Ali mi nije teško povjerovati da ima ljudi koji se lože na ovo. Trenutno poznajem 4 jezika, ali ni sa ta 4 jezika vokabular mi nije dovoljno bogat da opišem koliko mi je ovaj kanal presmešan. Ide gas! Drugi kanal je namenjen mojim toksičnim muškarcima, tako da u slučaju da me žene gledaju i da imaju pozitivno razvijeno mišljenje o meni, zamolit ću ih da izađu iz videa. Dakle, kanal Kanansu. Ja mislim da je to neka igra riječi na japanskom koju ne razumijem, ali nije ni bitno. Uglavnom, ovaj kanal se bavi postavljanjem grudi ispred kamere. I znam, ne trebamo seksualizovati žene, to je pogrešno, bla bla bla, ali druže, kada staviš grudi u centru videa, šta očekuješ da gledam, ako ne u to? Kako god bilo, pustimo jedan video. The tasteful thickness of it. Oh my god. It even has a watermark. ちゃんと言えばこの毒リンゴを食べるということ。 Za ime Svetoga Petra i Pavla delio. Na šta tad gubiš vrijeme? Grudi žena su privremeni iz kauta pavina. Čast Srbije je večna. Ajde, vreme je da oslobađamo Kosovo. Inače, ako se neko pita zašto nisam duže prikazivao kanale o kojima sam pričao, to je zato što su preseksualni i ne želim da mi YouTube skine video sa platforme, niti ga rage restriktuje, tako da,